I pozdrav svima ljudi, evo nas u novoj epizodi Biljara. Znači, snimao sam Bandicamom zato što kad snimaš sa Frapsom na internetu, izbacite non stop neki crash report. Znači, moram snimat sa Bandicamom ili je to tako. E sad, ajmo igrat. Evo igram 8 bal. Pobjedi sam trojicu u prošloj rundi, predprošlim rundama. A ako pobjedim još trojicu, dobit ćemo 75 ovih coins. Nadam se da će to biti dobro. Mislim, bit će dobro, jer znamo da će se pobijediti. Odigrat ćemo 3 runde, evo, 3 runde. Čisto da vidite kako izgleda igrica. Link od igrice će biti u opisu videa. Morate imati Facebook kako biste mogli to igrati. Dobro. Makar ne znam što vi lik sad pokušava. Ali dobro, vidite, ovako ja igram. Znači, ptičja perspektiva. To je u redu. Neka lik fula. Ja ću se potruditi da ga pobjedim. Ko bok onda. Dobit ću 200 ovih coinsa ako pobjedim. Evo piše vam ovdje. Tu gore u lijevom kutu. Znači, lik je fulo. Sad sam ja moje sove. Ovdje. Malo je zeznuto zato što isteklo mi je vrijeme. Nisam stigao. A to ste sami mogli vidjeti. Znači, on je još na redu. Ali ja imam jednu ideju kako da pobjedim. Sad ćemo vidjeti ali ću li ja to uspjeti. Lik bi trebao zabiti sve lopte od puta. I falit će zadnju ili predzadnju. Sve isto. I onda bi ja trebao sve od puta zabiti. Imao bi mjesta da mi probu sve te lopte tamo. Lik misli da zna igrat, ali sad ćemo vidjeti. Ako ovo napravi, odbit će mu se od ovi rubu stola i avnu zelen. Logika. Evo, to je to. Zapravo nije to. Sad ćemo mi ovo. Malo slabije. Znači, sad ćemo kafenu rupu. Najvjerovatnije. Nema veze. Ubacit ćemo zelenu. Sad će kafena. Kafena. Evo kafena u rupi. Znači, sad ja ne bi mogao ovo pogoditi, ali ima jedan trik. A sad ćemo vidjeti će li to uspjeti. Znači, plava u rupu. Ovo je bio promašaj kakav se ne viđa. Nema veze. Imamo još prilik. Može on pogoditi kafenom rupu, ali onda crnu ne može lakoći. Dobre, lik zna igrat, no nekle. Evo sad gledajte, sad će falit crno. Šta sam rekao? A to vam je tako. Znači, ja ću pogoditi naranđastu. Zapravo prvo ćemo crvenu. Bolje će biti.
Imam bolju ideju. I onda će naranđasta u ovu rupu ovdje. Evo, gledajte se. Nadam se da ćemo uspjeti zabiti ovu. Nemoj stat. To. Crna dole u rupu. Uff, koji promašaj. Pa ovo se meni samo može dogoditi. Nema veze ljudi. Zaboravio sam da ne smijem tu i tako sporo. Sad molimo Boga da ovaj falije. Ako promaši, logično da sam ja pobjedio. Treba promašiti. Promašio je ljudi. Promašio je. To je takva prilika kakva se ne propušta. I evo ga, moja pobjeda. Da, moja pobjeda. Evo, to je bilo to za danas. Odigrat ćemo ovu samo rundu zato što dosta je vremena prošlo, 6 minuta i 30 sekundi, a to znate da nije ništa. A dobro. To lupi. Ajde, odigrat ćemo još jednu. Ajde, još jednu. Naravno, nešto se sad dogodilo. Ne želim ju lobby ići. Nema veze. Ljudi, to je to sve za danas. Ako vam se svidio video, like. Šerujte video preko Facebooka. I naravno, subscribeajte se.